meɗen Allah tabaraka wa ta'ala on e hoore nemaji makko ɗi lannata ɗin ɗi lintotako ɗin no kanko Allah tabaraka wa ta'ala o yettiri noon hoore makko wonde manna o wi ka suratul fatiha e nokkeligo e simoje alqur'anul karim alhamdulillahi rabbil alamin yettore nden fo tabitani Allah tabaraka wa ta'ala on hiɗen jarnamo e nemaji makko ɗin ɗi wondi juppade bimbe kikiɗe jemma ñolorma haray ko tolin mon ka tamata fm 92.6 wonɗon koloma ɗo haray hiɗen jarna musidɓe men ɓen fo hiɗen tolna ɓe wonɓe ɓen lagine ɗo wonɓe ɓen jentade en e wonɓe ɓen jentade en kadi en direct ka lawol kisal haray ko tolin mon ko musidɗo mon talibajo mon walla talibawel mon wiyeteɗo Mouhammad Madina Sow jibinande dabola dogome précisement laslo on noon moɓɓen ko iwi ko mamum haray ko min woni ko jooɗi ka studio ɗo hande haray ɗen jarna moƴƴa karmo ko men ɓen hiɗen weltano Allah tabaraka ta'ala tawnuɗen nde ɗo ñalande kadi haray ko alda e junnugol inchallahu ta'ala haray hande windande men nden koni yilade hoore muɗum ko fi nde ɗo simore men teddude fi oɗo alqur'anul karim tedduɗo nde ɗo simore wi'etende fatihatul kitab walla suratul fatihati naam no andirɗen noon suratul fatihati ko simore mawnude hittude ka Allah tabaraka wa ta'ala haray nde ɗo alqur'anare hiɗen andi feendo ɗo sa'i ndu lewru ndu fewniɗen ɗo ni hande lewru sumaye ndun hande bi idnillahi ta'ala en timminay jeenayi en tori Allah tabaraka wa ta'ala yo newna en timminay ndu e jam moƴƴere hara hiɗen selli hiɗen wawi daranade dewe ɗen o jaɓana en ɗe amin haray ka arande lawol en janggay simore nden bi idnillahi ta'ala ɓay hiɗen andi fewndo ɗo e oɗo sa'i mo fewniɗen juuriɗe ɗen fof no ferma mo be ko imamu ɓeygure mum hande ko babajo on woni imamujo on walla ko kotojo on woni imamujo on walla ko miññira on woni imamujo on ka galle maɓɓe haray hiɗen andi en anday e nde ɗo e walla en andi en heeɓi e taskande mawnude en heeɓi leesonji mawnuɗi saabu oɗo coronavirus mo Allah tabaraka wa ta'ala newni yo sakito e hoore alamul islami on e walla e hoore alamu on fof makko e haray ɗum woni saabu fermugol juulirɗe ɗen hikka jama on Allah subhanahu wa ta'ala on newnanali ɓe yoɓe yahu ka juulirɗe ɓe juula ton en anday importance yani imamuɓe men ɓen hikka en andi kadi hiɗen andude haray en andi wonde manna kaɗo dina Allah tabaraka wa ta'ala ko feere Allah pellet ko beni neɗɗon o andino kaɗo dina Allah tabaraka wa ta'ala kono sallama makani wonde manna e talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ɗaɓɓugol gandal dina l'islam kan ko farilla e hoore kala julɗo yani woni paykum woni mawɗo woni suddiɗo woni duhiɗo fo no naati sinnama ala kulli muslim o kala julɗo wi'a haray kala innaɗo julɗo kala ko woniri haray ɗaɓɓugol gandal dina kal ko farilla e hoore makko en tori Allah tabaraka wa ta'ala yo arsuko en famugol dina men kan onen en kadi gollitirgol ka amin haray innuɗen en janggay arande taw lawol yani simore fatiha nden haray karama ko men ɓen hiɗen yaafino e maɓɓe hiɗen ɗaɓɓira ɓe ganto yani si woni falje ariyangol ton saabu noon neɗɗon ko andiraɗo faljere haray yani ɓustare ko sifa jeeyaɗo yani timmangal fof ko Allah tabaraka wa ta'ala woni ko ruttanto haray innuɗen yani ɓustare ko sifa neɗɗo wona ayibe e makko haray a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin haray filtoto janngol nde e laawol go kadi biidnillahi ta'ala tawno haray woɓɓe ko joni henditi en a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Naam, haray ko ni woni ko basmala on jangirte ko ni mi wawi e jangirde ko ni mi jannira haray si hawrondiri ton e sawaba ko modde ka Allah tabaraka taala si mi hawrondiri ton e faljere haray ko immorde e min shaytan Allah subhanahu wa ta'ala hino wodditi dum. Naam, inu den haray en aray e firugol kongudi de do simore Allah tabaraka taala simore Fatiha den ko inde mayre on ko suratul Fatihati makkiyatun ayatuha 7 yani inde mayron ko suratul Fatihati hide mar inde go ara igol inshallah ta'ala yeso hara hinde ko makka nde jippi nde famina la don sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya fotola hinde mari ayeje jeddi. Naam, hare ko don woni inde simore den ko non woni ko nde wi'ira ko non kadi woni ko ayeje mayre on woni ko kontira ayeje jeddi. Naam, haray joni non odo al isti'adha o innugol a'udhu billahi minash shaitanir rajim haray ko hon woni firo dum taw ko firi dum astajiru wa atahassan billahi rabbi minash shaitanir rajim an yulabbisa alayya qira'ati aw yudillani fa ahlaka wa ashqa. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هري كوني فيرو أودو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كترقل الله تبارك وتعالى yo dandu on tigi yo hisin on tigi yo hiwo on tigi immorde shaytaneru radano dum woddintinano dum e moƴƴere makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko woni shaytan ko iblis la'natullahi alayhi kon woni inneteɗo shaytani on. haray ko nde toroto Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala renu mo hisina mo nde shaytani arata jilbina mo e nder jangin makko on yani nde o majjinta mo dum wona sabu o halkayde o malkisede har nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatinoke si ɓe ɓangike jemma juulugol ɓe uditira julde maɓɓe nden wi'ugol Allahu akbar takbiratul ihrami on ɓawto ɗum ɓe janga a'udhu billahi minash shaitanir rajim si ɓe janga non simore Fatiha nden e fiɗɗo non jangude bismillahir rahmanir rahim. haray ko hunde woni ñawore al isti'ada on ko hunde woni ñawore innugol a'udhu billahi minash shaitanir rajim si on tigi janga. haray ɗum ɗo ko sunna mo nelaɗon sallama sunnini wonde manna kala faalaɗo jangude alqur'ana walla faalaɗo jangude seeɗa e alqur'anul karim on haray no hananimo nde o udum binnoto e o mawlo Allah tabaraka taala yo dandumo bonandi do shaytaneru wo'intinade yurmede Allah tabaraka taala nden wona non kadi hino yida neddo si woni o monike o tikki nde o jangata oɗo du'a o wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala pottindina shaytane takko makko. haray sen feƴƴi ɗon e aray fi bismillahir rahmanir rahim on ko hono woni firo bismillahir rahmanir rahim. معنى البسملة أي أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء مستعينا به جل وعلا في جميع أموري طالبا منه وحده العون فإنه الرب المعبود ذو الفضل والجود واسع الرحمة كثير التفضل والإحسان الذي وسعت رحمته كل شيء وعم فضله جميع الأنام. هذا كنوني فيرو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم وندمنا أي إلى فؤاد عند الله تبارك وتعالى لقول لمن ناتن ده sa banni nafakka on ayni bismillah ko a fuddori inde Allah nyamugol o do nyamete yol subhanahu wa ta'ala barki e makko. sa fuddori windugol ayni bismillah a fuddike sorugol ayni bismillah den andi nenirabe men ben kambe
yo Allah subhanahu wa ta'ala reenu wuruɓe ɓen o yaafo feƴƴimɓe maɓɓe ɓen si ɓe muyninayi en walla si ɓe muyninayi goɗɗo nde ɓe jonnata mo endu ndun ɓe maakay ka fuɗɗode wi'u bisimillah walla ɓe innana bobon kum ɓay kum ɗon kum wawata wolde bisimillah innu bisimillah ɓe fuɗɗaranomo kamɓe ɓe inna bisimillah ɗum ɗo hara hiɗen andiɗo ɗum mawɓe men ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri e moƴƴude sabude golle maɓɓe moƴƴe ɗon ko tippugol e sunna nelaɗon sallama woni ko ɓe gollitiri ɗum. Naam, haray ko ɗum waɗi on tigi toro Allah tabaraka ta'ala ballal wallitede kanko Allah tabaraka ta'ala tedduɗo mawno ɗon e dendanangal fiyake jiyangel ngel ɗaɓɓirgol kanko Allah tabaraka ta'ala ballal ngal sabu noon kanko woni jeyɗo jiyaɓe mes maɓɓe, kanko woni jom ɓural ngal, kanko woni jom dokke wasude yani yaajude ɗen, kanko mawnugal ngal yurmede mawnude nden, kanko woni jom moƴƴere yani huɓutude kala hunde ko kanko moƴƴere makko nden huɓiti kala. Eɗen andi kanko Allah tabaraka ta'ala yurmede makko nden kadna ɗo hino huɓiti kala tagore nden. haray noon oɗo lafsul jalala Allah ko nde ɗo inde Allah ta'ala ɓuri mawnude e inde makko ɗen fof. eɗen andi Allah tabaraka ta'ala himo mari inde 99 ɗe o andini en ɗen kono wona ɗeɗo tun woni ko o mari. haray ko ɗum ɗo woni firi ko firi basmala on. kono woni noon ñawore bismillah rahmani rahim on. حكم البسملة مشروع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءته كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة فإنه لا يبسمل وإن كان في الصلاة المفروضة، يبسمل سرا إن كانت الصلاة جهرية. ويسن للعبد أن يقول بسم الله عند الأكل والشرب ولبس الثوب وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الركوب وعند كل أمر ذي بال، كما يجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر عند الذبح والنحر إذا ذكر ذلك. هذا يكون دون نياوري بسملة أون كون نياوري ويقول بسم الله يقول الجياد أون سيوني وفدك. هذا نشر إننا جياد أون سيوناتنا يقول إنه دبيرامون ديو ويا بسم الله كفؤلو دلاول e sanga jangol alquranul karim e kala simore nde o fuɗɗi jangude ka fuɗɗode simoje fof hiɗen reeni ka alquranul karim ka mushaf al uthmani hino windi ton bismillahi rahmani rahim on tigi janga ɗum si o fuɗɗa jangude ayeje ɗe o jangata ɗen nden simore ɗon. Naam, immode ka deftere allahu to ɗon si wona cortewol gotol woni sotu tawba ɗon on tigi jangata sabu noon windaka ɗum. woɓɓe landu ko fi honno waɗi bismillah on jangetake ɗon jaboɗa wiya wonde manna ko ɓay windaka ɗon ko ɓay windaka ɗon. ko noon kadi si on tigi no e nde julde farilla nden himo julude hara hiɗen andi woɓɓe ɓen ɓe feññinay basmala on ka fuɗɗode julde, woɓɓe ɓen suuɗay no waɗi woɓɓe woni hayɓe jangata basmala ɓe sikka jangetake ɗum ɗon ko faljere noon basmala on o jangete siɗi noon a feññinmo siɗi noon a suuɗumo kono beni o jange ka nder julde. Naam, hare ko noon kadi hino yiɗana jiyaɗo on julɗo on nde o wiyata bismillah sanga nde o ɓanni nafakka makko himo ñamudemo. heɗen andi si on tigi ɓanni nafakka o wiyal bismillah si o ɓanni ñamete o himo ñamudemo kanko cheytan on hawtata ñamete o ñamay ha o ronka hawarude. haray ko noon kadi simo yarde jaran ɗan o wiya bismillah, simo ɓornade conci makko ɗi o wiya bismillah, sanga natugol ka juuliɗo o inna bismillah. wona bismillah on tun no woni duwa hikkiɗo ɗon on tigi inna bismillah taw ko ɗum o fuɗɗorta. hiɗen andi hewgol ka hurgo kono naka nder hurgo bismillah on wolete aɗa on tigi hewɗude ka hurgo o inna bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ithi e ko nanata e muɗum. on tigi inna bismillah sanga noon tigi waɗɗoto kala ko waɗɗoto walla o ƴewata kala ka o ƴewata yani hayso on tino faccinde paykum makko kum fi newgol kum hino karama ko ɓe gono wi on tigi ndo bismillah e on ɗon saayi. ɗum ɗo fof ko tindinta en ko wonde manna Allah tabaraka ta'ala on hino mawni e ɓerɗe julɓe ɓen. ɗum ɗon e sallama sunninani en e kala fiyake ma marɗo yani hunde marɗo hittungal ko a innu bismillah. ko wona noon kadi hino hani julɗo on nde o sanga nde o hirsata walla nde o boroto o wiya bismillahi wallahu akbar. haray hiɗen andi noon firgol alquranul karim on musidɓe tedduɓe heɗitiɓe lan ka lawol kisal e ka lagine ɗo tamata FM 92.6. haray ko musidɗo mo on toujours Mouhammad Madina Sow talibawel mon ngel payko mon kum woni ko waɗande on oɗo émission. en toɗi Allah tabaraka taala yo hawrindi en ko ɓuuri moƴƴude o nanina en o famina en o nana en gollitirgol kala ko woni toon sawaba amin. haray firgol alquranul karim hino landi gandal mawnugal gandal hettugal etelen gandeji ɗin fo hiɗi ɗuuɗi moƴƴa ha karamo ko ɓen hiɓe janti wonde manna goɗɗo si o wona e mufassir alhaqiqi
awi almufassir almu'tabar yani tafsirowo tigi tigi haton jina ɗon ko beni on tigi janga gande nogay e jeɗɗi sinami fayi ko ɗum ɓe jannanomen no jeeya e ɗen gandal géographie no naata ton gandal qira'at no naata ton addul ay no naata ton yani limugol ayeji alqur'ana ɗen andugol de ko jelu andugol adadu suwari alqur'an alkarim no jeeya e muɗum no jeeyama ɗum andugol tajwid no jeeyama ɗum andugol nahw e balaga e histoire e ko nandata e ɗiɗo fo on tigi no hatton jini janngol yani gande cap nogay e jeego nogay e jowi sinami fayi ko ɗum on tigi duwa andude taw si on tigi wawa joɗade wona mo fassir almu'tabar yani tafsir o alquran hara komo Allah subhanahu wa ta'ala on faala on hara ko wawɗo rewde ka nelaɗon sallam e sahabaɓe rewno ɗon firi alquranul karim on hara wona faale o firirta alquranul karim sabu ɗon hinde andi ndeɗo alquran Allah ta'ala toddude ko konguɗi Allah tabaraka ta'ala woni toon wona ko on tigi fofindo woola toon si wona ko wondanimo e gandal haɗa ko ɗum waɗi enen ɗo gonɗen rewde hoore muɗum yen hen ɗoɗen janggen waɗen oɗo firo oɗo fatiha e simoje go bismillahi taala kala ko allahu newnoɗen e nder ɗo lewru sumaye e ñalɗe ɗe mi jonnaɗen haray ko sharhu ad-durus al-muhimma li amati al-umma li samahati al-allama al-sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ko ndeɗo deftere wonɗen e yahude e hoore muɗum biidnillahi ta'ala wona ko fofinda haray mo joggiti ndeɗo deftere mo yeehi e telen ndeɗo deftere inchallahu ta'ala page 17 on tigi iyay konnguli ɗi wonde ɗin yewtude ɗo biidnillahi ta'ala haray ko noon kadi firgol alquranul karim on e ko noneji nayyi no karamo koɓe wiyata noon wonde manna none aran on alquranul karim yufassaru bilquranil karim alquran on kanko tigi taw himo firindiri a taway ɗo e nder simore fatiha nden e yiye toon aya goo tawa ko aya hikke ɗon ɗon firatamo en yiye ɗon biidnillahi taala en ala hawjude en ala heñade hay sen gaynal fatiha on hande si allahu to ɗon jayɓi en tokkoto e makko yeeso ɗo inchallahu taala ñande woni jour men hewti o haray innuɗen firo aran non gon ko alquran on kanko tigi himo firindiri a taway alquran on simore walla aya ara e jeren cotteji wonde ɗi lega hara ko aya go wonɗo tellen dow to firata on ɗon aya ɗum no heewi ka alquran karim alquran yufassaru bilquranil karim yani alquran kanko tigi himo firindiri ko façon arano on noon en iye ɗum ɗo ka faca biidnillahi taala fe ɗimmo gon ko alquranul karim yufassaru bi sunnati annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam alquranul karim on himo firira sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam walla makuji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum kanno e nder ndeɗo simore men fatiha biidnillahi taala en yiwey ɗum kadi toon si allahu to ɗon jaaɓi haray tammu ɗum alquran alkarim yufassaru bi aqwali sahabati ridwanillahi alayhim ajmain alquran alkarim on himo firire konguɗi sahabaɓe tedduɓe ɓen yo allah subahana taala on yalloɓe mes maɓɓe yo allahu subahana taala on yoɓɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude yo allah subahana taala on weltano kala wonɗo weltanade ɓe yo allah subahana taala on tikkan kala wonɗo tikkande ɓe saabu noon tikkantaɓe si wona nafikijo andiraɗo nafikiyagal si wona rafidi ashii yo allah subahana taala on fewnu ɓe naam haray innen façon naya bon no alquran on firirte noon ko billugatil arab ko fiɗatakamo ko bonjour bonsoir limadha la tarud assalam yani salminago fuɗɗagol salminago hiɗen andi ɗum ko sunna ruttugol ngol ko farilla e maɗa ya ruttu musidɗo ma julɗon no salminirma ɗon embere mum walla ɓurna an so inni assalamu aleykum ayna wa aleykum assalam wa rahmatullah walla watta wa barakatuh haray ɗum ɗo kadi hiɗen andi ɗum inden façon ji nayyi alquran on firirte musidɓen tedduɓe wonande marɓe ɓen karambi walla marɓe ɓen comme enregistra yoɓe maru ɗon inuɗen ara nun ɗum ko alquran on kanko tigi himo firidiri ɗimmum ɗum alquran no firire sunanelaɗon sallah sallam tammum ɗum alquran no firire konnguli sahaba ɓen naya ɓum ɗum alquran o hino firire langue arabe on yo allah subahana taala on o faami en alquran karim onenon en kadi faamu gonde gollitira nde ko ɗum waɗi sahabaɓe ɓen kamɓe hari wonano fewdorɗen ni wona alhaali men ono fewdori ni wonano zaman men fewdori ni hunjortoɗen alquran ɓe hunjortono kamɓe ko ɗum waɗi hari kamɓe si woni neɗɗo o timmini suratul baqara hunjagol suratul baqara hiɗani ko suratul baqara ɓuuri juutuɗe cottoji alquran ɗi mes majji haray oɗo woni neɗɗo makko baajo e hakkundeji maɓɓe kamɓe sahaba ɓen hay so tawi noon koko payi kon duuɓi jeɗɗi ko saabu noon kamɓe koɓe janguirtano alquran no seetu no janguirten noon janngol alquran on kamɓe hari ko hunjagol ngol taho sellingol ƴeeɗen sellingol jangin on taho a yeɗon babajo a yeɗon moko bajo walla moɓa bakajo inne yo feƴƴi julna en tawata jaɓata susata tawata wawata fi hon ɗum fati on sella ɗum ɗo ko masibo ni a julɗo
mo windike para ko yo cikko sa en nama julɗo nodditorɗo ka Allah tabaraka taala yo seedu e neɗɗo mo wona julɗo on hiya taw a waway janngude fatiha sellinayi sabu noon hiɗen andi aɗaten yiwede yeeso ɗo wonde manna julde goɗɗo sellata si o sellinali fatiha on ko on tigi eti o sa sellinali fatiha on a wawi janngude sotto ihlas hara mo selli fatiha on sella julde ma ne sellata pellette ɗum haray ɗum ɗo ko yaka seede men wakkiloɗen hittinen andinoɗen dina men kan andinoɗen e shariaji dina Allah tabaraka taala kan haray ko noon woniri joni noon haray innuɗen simore fatiha nden hinde jippi ɓaawo suratul mudaththir innuɗen suratul fatiha ko makka ngol jippi ngol famina nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam innen sahaba ɓen kamɓe no ɓe janngireno alqur'ana yaafe koyeɓe janngu sellina ƴiyeɗen hunjo darta firane gollitira si feƴƴa e yani ko ayje sappo ɓe finotono ɓe janggaɗe ɓe sellina jangi on ɓe hunjo ɓe firane ko honno Allah tabaraka taala faandi e ɗeɗo ayeje ko honɗo o faala ko no sallama faala no sallama golla ɓe yiyano ɓe gollirino walla ɓe tinina ɓe no golliteno ɓe golla ɓe hutora si ɓe feƴƴa e ayeje goo. Allahu akbar. hande no enen no woodi hunjotoɓe alquran lebbi 3 lebbi 6 hitande duuɓi 2 hara nde timminde ɓooriri wa taku kono sa inni yo firande fatiha ko ɗum fiɗa alhamdulillahi rabbil alamin tawa o anda ko ɗum waɗi heɓuɗen jarriba ɗen heɓuɗen ko jarrabuye ni heɓuɗen hunjiɓe alquran karim tawata ɓe jokka e rewɓe hunjiɓe alquran karim tawa ɓe yaray beere hunjiɓe alquran karim tawa ɓe fiima e cigarette hunjiɓe alquran karim tawa ɓe fiima e dorogu yo Allah subhanahu wa ta'ala on hisin en o hiwa en ɗum o ittana en ɗum ɗon ko fitna noon ko jarrabuye goo noon ɓe musidɓe an tedduɓe ko waɗi noon si on tigi no andi ko rondi kon ko wallahi sosata ɓattade ɗum ɗon siko nani ko neɗɗo hunjiɗo alquran karim tun rewata e hoore ndiɗo leydi ndi wawa yeƴade batowel ko ngel rondi o cuuril ko ngel tiiɗi o ko darna hoore ndiɗo leydi wawata dimbude ɗum wawata yeƴƴude ɗum ko hunjiɗo alquran tun rewata e hoore ndi leydi ndi dimbo. Naam haray innuɗen ɓeɗo sahabaɓe ko ni ɓe jangireno alquran karim enen kadi no hani jangiren ni alquran on famiren ni ko ɗum waɗi enata duɗe ɗen fof no mari fachal duɗe goo ko wallahi ɗe waɗirde ni kono ettuɗen duɗe men ɗen fof wayra ni hara jannete toon ɗen paygoy ɓe jangne sellingol jangi on ha gasa ɓe firane kalimatiji ɗin ɓe wawa andude ko honɗum ɓe rondi ɓe gollitira si wawen feƴƴude goɗɗum goo ɗum ɗo no duwa heɓade ɗum ɗo no duwa wonde haray innuɗen e suratul fatiha ko makka nde jippi nde faminanela on sa sallam ayeje mayɗon ko ayeje jeɗɗi Allah tabaraka taala on o fuɗɗi o wiide bisimillah mi fuɗɗori inde Allah janngugol nde ɗo simore fatiha arrahmani neminowo tagore makko nden fof ko aduna ɗo hara on tigi wi'ali indugol ngol neminowo julɗo e kefere tun hino raɓɓiɗi sabu noon mi landoma ñuuƴi ɗin cooƴi ɗin dendilaji ɗin kullo heddi koy sonsoliji ɗin kombon defande koye plat kombon defande koye repas kombon defande ko itte ɗum kooƴe e soƴƴaari e hirande ha koye maaya ko Allah tabaraka taala e yurmede makko woni yurmede koye ɗo kadi kulloy ko ɗum winni arrahman sabu noon yurmede makko nden no huuɓiti kala tagore makko nden ka hore leydi ɗo arrahim yani yurmede makko nden ko hertani ko gomɗiɓe ɓen tun kala hara yo Allah subhanahu wa ta'ala on waɗan en ɗum ton kadi amin. feƴƴe ɗon o wi alhamdulillah yettoje ɗen fof tabitani Allah rabbil alamina jeyɗo tagore nden jeyɗo windere nden jeyɗo yimɓe ɓen jeyɗo tagore makko nden fof tagore nden fof hino naati nder ɗo jinna mum yimɓe mum mummunteji mum arrahman no firirɗen no arrahmani on dow to ko noon firirten arrahmani on ɗo ko neminowo julɗo yani tagore makko nden fof ko aduna ɗo maliki lanɗo yawmiddini ñalande joddi kuuɗe joddi dina nde ñande mo be hetta e golle mum ɗen ton Allah subhanahu wa ta'ala wi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. hikkini ɗon aya jawabu on iyyaka ka antun Allah na'budu woni ko men rewata wa iyyaka ka antun Allah nasta'inu woni ko men ɗaɓɓirta ballal ihdina fewnu men as-sirata lawol almustaqima foccingol ngol ko ɗo min no on wonde man alquran kanko tigi mo firindiri sen daari ihdina as-sirata almustaqim aske ko goɗɗo landi Allah tabaraka ta'ala ko honɗo woni ngol lawol ma fewugol foccingol o inni sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ko ɗum ɗo firi as-sirata al-mustaqim e inni ɗo alqur'an o hino firindira e toon kadi en aroyide joni kadi ko honɗum waɗi
ino den kongol nela sallam no firi alquran ero yeso don seeda ino den ihdina siratal mustaqim fiun me lawol foccingol gol asika goddo landi allah tabaraka taala ko hono lawol foccingol gol o wi en siratal ladina ko lawol ben an'amta alayhim benemin da e do mudum nemal islam e iman wayril maghdubi alayhim harona be tikkere ma woni mudum wala dallin harona ben kadi be majjinda wobbe landi no sahaba be landi sallama ko be ni ghayril maghdubi alayhim sallama jaabi be wi humul yahudu ko be won al yahuda ben be landa kadi ko be woni wala dallin sallama jaabi be maki humun nasara ko be won nasara ben al yahuda ben hibe andi hibe jangi kono be sali gollitirgol be sali rewde e hore mudum be acci dum bawo babbeji mabbe din be sikkay be famali Allah subhanahu wa ta'ala tikkani be o radi be yurmende makko nen kono kadi an-nasara ben kambe be rawe Allah tabaaraka ta'ala kono na e hore gandal no way neddo si dari kedo julugol hara sellina fatiha o anda fus kono jangude kon haray no way wondo wadde sport ko baro ko turnama bantama salminama imminama fus ko andi hala der ton dum do ko masibo non en to Allah ta'ala fami dina men kan hare ka wattande ka timmode ka suratul fatiha ka julde bawo inna amin nasalama maki kala mo hawrondiri amina makko amina malaika ben o wofira Allah subhanahu wa ta'ala on yafanto mo bakkatuji makko din haray aren e tobbere hikkotone don dum non honu woni inde fatiha den fatiha est ce ko fatiha tunde innete o tabiti en Allah sallama wonde manna be inninde inde go en ray golde de joni ara non dum inne fatihatul kitab yani ko kayre woni uddir dum deftere den kala wondo e jangude walla wondo e julude o beni on tigi janga fatiha taw si o fejja e simore go kono gaddi mun dum hibe inninde ummul kitab nene deftere den hibe inninde kadi ummul quran nene alquran on hibe inninde kadi as-sab'ul mathani wal qur'anul azim ko jeddi fillinto din e alquran are mawnude den sabuno e kala darnde ko beni janga fatiha a fillinnoto fatiha on e kala darnde ma siko fana dar laabi nay siko futro laabi tati ko non siko subha laabi didi dum do haray ko dum woni ko fillinnoto nde kanyum fatiha re den kanyum simode fatiha den hinde kadi alhamdu yettirde Allah tabaraka taala li annaha sabu kayre alquran sabu simore fatiha den mufattahatun bilhamdi ko ditirande alhamdulillahi rabbil alamin yettugol Allah tabaraka taala sabu non ko yettugol Allah tabaraka taala nemaji din dumorto ko sabu yettugol Allah tabaraka taala nemaji din beydorta Allah subhanahu wa ta'ala wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid hinda inna kadi as-salah hinda inna julde den sabu honnum li qawlihi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين رواه مسلم كون وني كون امام مسلم في لوري دون دفتر ما بسلونde wonde manna hinde inne simore fatiha den no jaa inde mayron julde den sabu honnum sabu non Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde manno sendi julde den hakkunde makko e jeado makko on fecce didi feccere go jeado feccere go ko Allah tabaaraka ta'ala jeyi no jaa inde fatiha den ash-shifa sellinay gongol no jeya e maggol inde maggolon ar-ruqayyah aw ar-ruqiyatu wali yani moccirgol gol hingol moccore en aro igol dum katon jeenay on e inde fatiha de hino inne al-waqiyah dandengol hisinengol hiwaygol juldo on Allah subhanahu wa ta'ala hiwen o hisinaen e kala ella amin hare non se ari ka kongudi kanyum Sheikh Fawzan be feriri non fatiha on e wi alhamdulillah بين الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه وإجلاله كنت الحمد لله ko yettugol Allah tabaraka taala wondugol e mantugol Allah tabaraka taala e sifaji makko burdi e timmude din di mesmajji wondude yidugol kanko Allah tabaraka taala e mawningol kanko Allah jalla wa ala كونت رب العالمين الرب كونت الرب هو المعبود المالك المتصرف وهو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية وهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة هريس إنما رب العالمين وكان كوني جيدون كان كوني لاندون كان كوني نيورو دندنانغال تاغوريجي دين دندنانغال نونيجي يعني نيو غونغول فو kanko woni Allah tabaraka taala tagudobe kanko woni arsikobe on kanko woni timmindo e dow mabbe nemaji feeñudi e suudidi tawata goddi din e iya goddi din e yata ko pelleto dum Allah tabaraka taala himo nemini jaabe makko ben naam musibe an teddube haray al alamin kullu mawjudun siwa Allah taala ko kala ko woda ko wona Allah tabaraka taala ko dunete al alam
الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، فهو رحمن الدنيا ورحيمهما. الرحمن رحمة عامة لجميع خلقه، الرحيم خاصة بالمؤمنين. الرحمن الرحيم عندك إن ديدي جاد إن الله تبارك وتعالى tindi nayde wonde man kanko Allah tabaraka taala to ɗon ko jon yurmede yaajunde mawnude, kanko woni yani yurmede makko ne hino huuɓiti kala hunde tagade hino huuɓiti yurmede kanko Allah tabaraka taala nden hino mofti kala ko tagi kon. kanko woni yurminowo aduna on, kanko woni yurminowo lahara on kadi. ko ɗum waɗi arrahman arano ko ammatan li jami khalqi, ko yani ko yurmede huɓutude dendanagal tagore makko ne kanko Allah tabaraka taala. arrahim on khassatum bil mu'minin, ɗum ɗo ko hertani ɗum gomɗiɓe ɓen tun ka lahara. yo Allah subhanahu wa ta'ala wattuɗen e maɓɓe, amin. amma qala taala, won Allah subhanahu wa ta'ala wino wa kana bil mu'minina rahima ka suratul ahzab, wala tani ke gomɗiɓe ɓen ko yurmeteɗo ɓe yurmande hertaniɗe ɓe. wa qala taala qul idu llaha aw idu rrahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. haray ko ni woniri suratul fatiha ko teni firirtamo inchallahu taala. sabu noon eɗe andi radio ko radio wonɗe, radio noon ko leer woni ko happana. joni haray ara ekkitugol ligne on yamire technicien ɓe men to ɗen yoɓe accitan en ligne on. haray numéro ji ɗin ko wowaɗi ɗin ko andaɗi ɗin ko tamata fm 92.6 wonɗon koloma to. haray jentiɓe men kadi ka lawol kisal hiɓe jarna hiɓe weltana hiɓe du'ana en toɗi Allah tabaraka taala on yo wallito en fo e hoore ko moƴƴani en kon aduna ila khara ɓuuri. haray numéro ji ɗi ino ɗen ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83. mi wi numéro ji tamata ɗin wato nodduɗen ɗo ɗen wona karamokoɓe on tigui ɓen ɓittana on tigui walla faljita on tigui sino faljiga, walla auditeur ɓe ɓen walla auditrice ɓe ɓen ɓe janti. naam, woɓɓe noddi hiɓe kalim. salam wa rahmatullah barakatuh. naam cheikhana, kono makita ɗum hoto nodduɗon men. allah on jarama en weltanike Allah tabaraka taala. on ɗum ni jamil jasakumullah khairan. ella ala inchallah aroye yewtete spécial mawdu fi longal nani yaako ɗon. haray mawdu men hande ko fi tafsirul qur'an yani suratul fatiha. haray men aroye e on ɗon mawdu si Allah to ɗum jaaɓi nani. on jarama, on weltanama, on jarnama. naam, haray ɓeɗo ko landino e musidɓe ko fi no longal lotorte, kono haray en aroyay e on ɗon mawdu bi idnillahi taala. ceernoɓe men go aroyay waɗangol en on ɗon mawdu spécial bi idnillahi taala. haray auditeur ɓe ɓen hiɓe jarna, hiɓe weltana, hiɓe tolna ka radio tamata fm 92.6 wonɗon koloma ɗo. ko payko mon kum talibawel mon ngel Mouhammad Madina Sow woni ka studio ɗo hande, woni arangol ɗen firangol ɗen yani simore fatiha nden embere ko Allah tabaraka taala newni kon. haray ino ɗe numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83. haray numéro am personnel on min so tawi woni on tigui newnanaka yani Allah subhanahu wa ta'ala newnali mo noddugol ɗo direct o noddo yelanka 628 86 47 47. mi fillito numéro personnel on. naam, woɓɓe no kalim. naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. naam, hono makkita ɗon hoto nodduɗon men. machallah cheikh Mouhamadou Malal Sow, tafaddalu. awa ella ala nani inchallah woɓɓe kadi noddino joni landeke fi ɗum sifa gallandal muɗa sikkay on haldu. kono haray inchallah karama koɓe men go aroye waɗugol mawdu spécial yowodirɗo e fi longal ngal inchallahu taala. nani, on jarnama, on weltanama. naam, inde numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83. haray inden ko fi wawugol andugol konngudi fatiha on ko firi kon e sellingol janngugol fatiha on fahiɗen andi e oɗo sa'i mo be ko imam hoore mum, imam ɓe gore mum. naam, salam wa rahmatullahi wa barakatuh. naam, alhamdulillah. hono makkita hoto nodduɗon men. bismillah cheikh Ibrahim ɗon jenta. naam, naam,
kanko tun nam awa on jarama hara ko fati on tun hara waggata fus hay ɗon on jarama nam ara no daganimo ka o juula kanko tun inoɗen wonde manna en aro e yeeso wonde manna julde sellata kala on mo jangali simore fatiha nden si on tigi no sellini fatiha on haray o wonani hoore makko imam o wonani kadi goɗɗo goo imam haray no dago ka o julna naam assalamu rahmatullahi wabarakatuh hono ma keten honduno ɗo ɗon men alhamdulillah cheikhana awa allah wittan yande nden naam ko honno wawata gasirde no firi toon fatiha on noon ayi non woniri no selli ken koto jasakumullah khair naam ella ala gasi ɗon wawi jangande mo ɗon si ɗon mari tan bisimillah tafaddalu jangane en fatiha naam nam ceernoɓe on jarnama o weltanama haray mo be ko wawi kon wawata waɗude kono haray hiɗen yamodira toujours eɗen jeejidira ɓattagol karamo koɓɓen jangga sellina janggi on moƴƴa saabu noon inoɗen julde neɗɗo on si woni on tigui ko yani ko tugala ɗimmal ngal e tugal islam o so Allah subahana taala jaɓanalen ala jaɓanowo en haray ko hani ko moƴƴa ko on tigui yawga karamo koɓɓe hara on tigui amali o hersali yani ko ɗiɗo woni heɓata gandal ko amuɗo e hersuɗo on tigui nawiyata fi ɗum on tigui mawnanta ɗum ko on tigui yaw elta koppi makko ɗi yesso karamokoɓe ɓen ɓe jannamo alqouranul karim on saabu noon alqouranul karim on ko la budda min atalaqi mushafahatan ko feere ala on tigui longino e juuɗe karamokojo wawɗo janngude alqouran on hara ko yesso makko renamo darano jangueta noon janguirano o sellanama ƴiyeɗen haray on jarama on janguimo on haray ino hani ka e toppitoto ɗon mo moƴƴa yahon hitongol no foti yahongo karamokoɓe ɓen haare feere ala takko mon ɗon no woodi karamokojo walla miñiramo walla ɗimmojo mo wotan amu wotan hersu ɗum hersinaki aminaki hulɓinaki saabu noon ko andinagol dina mum kan haray no haton jeni on tigui jangga sellina janggi mum on tigui nden say noon anda firo mum gon naam haray ko noon woniri inoɗen eɗen ka radio tamata fm 92.6 wonɗon koloma ɗo inne hande ko fi wawgol janngugol sellina fatiha on e firugol konngudi fatiha on embere o ko allah subahana taala on newnani en kon haray noon no hani toujours nde jangueten alqouranul karim naam aleykum salam warahmatullah barakatu hajja en bisimillah kono makete ɗon to noddu ɗum naam hajja en bisimillah ɗeɗo ɓe yeehi naam haray arte toujours hajja fatima demo doula hara inde numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 ko tamata fm 92.6 wonɗon koloma ɗo haray musidɓe men ɓen kalawol kisal kadi heɓe weltana heɓe jarna heɓe suivi kañum émission on moƴƴi naam naam assalamu aleykum alhamdulillah hono makete noddu ɗon men naam min heeɗi on alhamdulillah naam naala toon min jenti on kaari tour ala toon non ɗo ɓeɗo kadi yeehi raison moƴƴirali ɓe naam haray arte toujours inchallahu taala en humpodiray haray ɗen yamira auditrice ɓe ɓen fo auditɓe ɓen fo yoɓe siɓe noddi yoɓe salmin ka arande lawol ɓe posa question maɓɓe on etelen fi oɗo fatiha saabu noon ko ɗum noon woni mawdou me on haray noon min mi jooɗoɗaɗo fiwargol fatwa wona mi hewtoto ɗum komi taali bawel komi paykum komi togosum telen ka gandal e ka duuɓi naam aleykum salam warahmatullahi wabarakatu alhamdulillah naam ko homɓe honno makete hon nodduɗon men naam naam ella ala jangane en fatiha cheikhana sayi ɗon mari tan ɗon naam naam
نعم. نعم ما شاء الله جزاكم الله خيرا جانجون يتنغون فوتي موجة جانجون كدي لا بأس بها بإذن الله تعالى aray firugol fatiha on inchallah jokke o mission siko ɗo walla siko ka radio bonheur to ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 haray nodde en ɗo humpodiren bi idnillahi taala siko ɓeɗitangol en ɓeɗitano en siko kadi ko landagol ko yowdiri kon e fatiha on landuɗo inchallahu taala naam 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 assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum salam tullah barakatu waleykum salam e heɗiti on alhamdulillah yallah on weltano en fof on jarama bisimillah retour no manki moƴƴa mena men nande nam yallah on weltano en fof on jarama onon kadi nani hajji en ella ala on ƴetta numéro a on ɗon joni ɗo mari ko ƴetton ɗon 628 628 86 47 47 laaɓi ɗiɗi 47 laaɓi ɗiɗi deux fois nani on jarama waɗu toon ko muutiɗo albarka awa inchallah ko noon woniri haray anden wonde manna nde alqouran aɗa sibbina ɓeɗo landi wonde manna ene janngol simore wotere e nder julde nden fof hino dago siko fatiha tun wawɗa e qul huwallahu tun juulir ɗum fof janni ɗum ɗon ɓe gure mane julni ɗum ɗon ɓe gure mane ella ala nani sino selli naam salamu rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah cheikhana hono makite on ɗoɗo ɗon men nam cheikh alpha omar sow giɗo yani tamata fm amina cheikh awa bisimillah awa heñe seeɗa heñe waggu toon ko landuɗo ha ala dieng fi ɓorgol ñiiri e suumaye naam jasakumullah khairan haray yani min mi jooɗoɗaɗo fi waɗugol fatwa haray wona docteur wuuri en ko ɓeɗo woni karama ko ɓen kummaloɓe ɓen cheikh diare en haray min ko mawɗo momi waɗi on ɗo mi hertani fi muɗum fi fatiha on haray inchallah on heɗoto ko émission ji maɓɓe walla ƴetton numéro maɓɓe en kañum docteur noddon ɓe bismillahi taala ɓe laɓɓinane on e fi nde ɗon toɓɓere haray jama julɓe 92.6 on leeron ko ɗo nangi en haray ɗen weltani allah tabaraka taala hiɗen weltani jowma oɗo radio e technicien ɓe kala wonɗo golluɗe ɗo fi ɓantugol kaɗo dina allah tabaraka taala hiɗen weltani kadi jama julɓe ɓen lawol kisal e jama julɓe ɓen ɗo e nokkel ɗin fof heɓade feere noddugol e nodduɓe ɓe lignon jaɓali laaɓude haray fof mum no jarna heno weltana eɗon andana wakkilare monɗen heno andana moƴƴere monɗen en toɗi allah tabaraka taala yo hisi en fof o hiwa en o danda en ñabbeeli wonde ɗin yilade hakkude aduna leydi e kammu allah subahana taala ittu ɗum kala ko woni allahumma inna naudu bika min aljununi waljudami ومن جميع الفيروسات ومن كورونا ومن جميع سيء الأسقام اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كيد الكائنين الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وجعل جهدنا الشيء سهلا سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.